Znači, igramo ovu igricu, kako se zove ova igrica? Ne znam, Doppelganger, uglavnom radi Maja, Space, Maja. Marketplace. Los Angeles, dobro. Dobro, 29. jun, Dobar. 98. dobar. Čekaj, što radi? Aha, dobro, proda. Gdje je ovo sad? Oj, idemo dalje sad. Ili već će poslušati mušteriju, ja ću ovo. Ajde vas. Ovo je zanimljiva igrica, mislim, čini se zanimljiva. Požurci tam. Evo. Evo zaključao. Evo. Ovo što sam. Aha. I ti gledajući nama ko uvić tamo. Kako će ići? Ovdje sam ja vidio youtubera da ima neki čoja. Ovako odavde zove šume. Izbaci ovo boga džočić. Bože dragi, da li će ja daviti onaj suspenziju na YouTube. Uj, šta je ono bilo? Što je ono? Jumpscare. Kakav jumpscare? Allaha mi. Gdje? Prođe ovako ovdje, ovako dođe. Ništa godine, molim ja šta radite, ajme neću te like spet sam. Dobro, hajde pitam još malo. Izvinite gospođo. I'm from Tokyo, never this and from tonight. Dobro. Jep, bip. Ajme dalje. Ništa se ne brini, ja ću se pobrim za ovo. Dobro. Idemo dalje. Ko si ti? Job, student. I help students learn and... Aha. Hoćeš uskoro sam? Chicago. Očitio sam. April 4. Dobar. Ehet. Vidio sam, sad je prvi put bio jumpscare, to je jumpscare. Gdje će ovaj brate, ja mi s vama da čovjek. Ajme dalje, Ovo je malo izgleda sas. Moram reći. Job. Što je ovako spelling ti na našem janitor. Janitor. Znaš šta? Šta? Job. A šta pitam na tebe, idiote? Februar 12. 90. From Miami, al piše da I keep the place clean and organized, a vam piše janitor, ne znam šta znači tačno janitor. Janitor, sad ću. Hajde pravi to. Da znam šta će uzeti od ovog dvoje. Uglavnom, nije toliko ni bitno. Šta je ono tamo? Janto znači domara ili čistač. Dobro. Šta je ono tamo Bećire? Koji? Što si ovo stavio, ovo tijelo? Dobro je, baci. Pa baci. Prepremi tamo na kontra, smeće. Jesi svaka otičava, gdje gledaj šta čovjeku radi. Pogledajte ovo, molim vas. Pogledajte, molim vas. Ajmo.
Da li će meni da disable taj video, zbog i to? Što? Radi tebe i radi ove, prvo radi tebe pa onda radi ove igrice. Ma neće, radi igrice je sigurno. Dobro, da naručimo. Kad prije ovaj dođe? Šta ćeš naručiti? Još ovih kutica. Nemoj puno, otiće nam pare. Neki tu, ovaj. Evo ga, prepara me već je konju. Ma, crno nešto ovako ko protrčalo, ali kao, kada ti kažem, ono, puzalo. Protrčalo, ali puzalo, bukvalno. Gledaj mene vam. Gledaj vam. Ovako, tu prošlo. Australija. Što ne smijem pjevati. Dalje. A šta se uradio od napravio čovjek? Noći će ova dva tijela, ajmo, odmah. Došli ti budalo jedna. U stvari, gdje preuzmi ovu? Oda njih. Sačka. Evo i ovo zadnji. Znači to je tu, vamo, hop. Baca, hampano. Dobro, ovo je zla sas. Organize books and help, dobro. Been a while since walking Tokyo. Ok. Bon, Julie. Prepare, opet jump scare. Kakav jump scare? Ovako, predavno ovako kao... Ok, ovo je da... Mene nije zakačilo ništa. Mene jest. Robert! Ubio sam ga. Šta bi? Robert! Šta bi sam? Robert bio. Robert. Gdje? Ubio ga jo. Ali nema tijela. Pa dobro. Dobro. Andrej Smith, gdje? Šef. Dobro. Denver neki. Juli 10. 95. Ehet. Evo ga novi kubac. Keep Nurs. Neki kombi je upravo prišao bio. Boston. Dobro. Dobar. Idemo dalje. Evo novi. Novi pačenik. Ima dobru majicu. Dobro job. Celebrate stories and je li oktobar 10. mjesec? Nije. Oktobar, novembar, decembar. Nije, ovo je lažno. Nije. Oktobar. Ajde, putaj. Oktobar. Jes večere. Kaže. Oktobar, 10. novembar, 11. decembar, 12. Mogu sam ubiti čovjek radi tebe. Konjina. Job. Jesi konj. I da ti kažem ja, jesi konj. Evo, vidimo. Ništa. Ma nije bolno, mogu sam ubiti čovjeka džava. Džaba mogu ubiti. Ja, džava. Evo, 10.